Jingialehkai bathamai balakot netball kala Sdang Thnem bat kring ya jingmut jingperkhat bat jingthrang jungki Samla shinrang bat kinthei bantur syakani Jingialehkai hakeleng ki skul jongkani Khuborjylla. Kinoyalam ka Netball Association of Meghalaya NEM kila pelong ya Jingialehkai bat jingpen I pa kumno Jingialehkai ha school auxilium high secondary school Mautunum Ribhoi district ha ka shipau terik risau ha ka baladon hadu shispa san paungut ki Samla kinthai bat chinrang na ki south ligi school ki balawan banishimenta. Ka Reverend Sister Jenny Yaupniau, Secretary ka Netball Association of Meghalaya, kala batay bat pensyai kerukom Jingialehkai bat iki kendon lani ki rules jong kani Jingialehkai. Uba Jona Runtathiang, udukot ka Netball Association Ribhoi District, ula pediang ngobhai kini ki Samla syakani ka lumpung hikai hakani ka sengi. Kani ka lumpung hikai ya Jingialehkai netball kala long ka bajop bat ki Samla ru kila penpau ya jing ngau tenat bat jing thrang ban penjanai hakani ka Jingialehkai. Bagus.